Uma omunye wenu eduka eqinisweni, omunye ambuyise. Baningi-ke bafowethu abakholwayo, kodwa abayiboni imfihlakalo yezulu. Sambulele-ke Nkosi, sambulele imfihlakalo yezulu, bambulela abantu. Yingakho-ke umdali ethumela izithunywa zakhe emhlabeni ukuthi zize zizobonisa abantu, abambulele, alethe izambulo zakhe emhlabeni ukuze abantu bazoyibona imfihlakalo yezulu. Imfihlakalo yezulu bafowethu ayikho ekugqokeni. Imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni nemali, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni usaziwayo, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni intanda kubukwa, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni isikhulumi esiqavile, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni umongameli, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni ungqongqoshe, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni semkhandlwini ophezulu, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni ilunga lomphakathi, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni umbulalo ongenanembeza, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni umthakatho ongenanembeza, imfihlakalo yezulu ayikho ekuthandweni abantu bonke emhlabeni. Kodwa imfihlakalo yezulu isekukhonzeni uNkulunkulu ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni umntwana ohloniphayo, imfihlakalo yezulu ayikho ekubeni umuntu omdala ohlonishwayo, kodwa imfihlakalo yezulu isekuthenini wazi ukuthi umdali wakho yini ayifunayo kuwe, umdali wakho ufuna ukuthi umkhonze kanjani. Iyiphi inkolo umdali wakho afuna ukuthi ukhonze noma ukholwe ngaphansi kwe-umbrella yayo noma ngaphansi kweflege yayo? Uyasitshela-ke umdali kuQuran uthini? وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Loyo muntu loyo ofuna enye inkolo ngaphandle kwe-Islam, okuyinkolo yokuzithoba, okuyinkolo yokuzehlisa, okuyinkolo yokuzinikela ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, leyo nkolo leyo angeke yaze yamukeleke kumdali wakhe. Ngelanga lokwahlulelwa uyoba kanye nabantu labo abalahlekelwe yikho konke ade ekusebenzela esemhlabeni. Bafowethu, nasi-ke isexwayiso. Uthi umdali yinye inkolo, maningi amasonto kodwa yinye inkolo yi-Islam. Sengathi umdali-ke angasivula amehlo, asivule ingqondo, asikhiphe ebumnyameni, asilethe ekukhanyeni, bese eyasamukela, bese eyasihola, bese ngothando lwakhe nomusa wakhe ehlisele umusa wakhe phezu kwethu. Asenze umdali silalele. Uma umdali ethi kithi fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ungenzeli umdali wakho izifaniso nabancedisi nabalingani, ube wazi kahle ukuthi lento oyiyenzayo i-wrong. Ngakho-ke bafowethu, labo bantu labo abayenzela umdali izifaniso nabalingani nabancedisi, labo bantu labo bona bazi uthi umdali inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Angeke ngize ngimthethelele umuntu owangithuka wathi mina ngiyiziqu ezintathu noma nginomntwana, wangenzela izifaniso, wangenzela abalingani, wangenzela abancedisi, kodwa ngiyoxolela noma ngabe ubani engifisa ukumxolela ngaphandle kwalabo bantu labo abangazange bangikhonze ngendlela okufanele bangikhonze ngayo. Umdali ngathi angasipha amandla, asivule ingqondo, asikhiphe ebumnyameni, asivule amehlo, silibone iqiniso njengoba linjalo. Noma kunzima, kodwa thina esesilibonile iqiniso, sibambelele eqinisweni ngamazinyo omhlathi, sibambe singayeki. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.